Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalong hita rigapan sigano paribata bani panorang sogot nerion pasada hita hurta martonggo kita. Ham Tuhan ne bata Bapa namin na marhabang sinaguri atas. Puji-pujian terima kasih ma isombah kon luhur nami hubamu tong-tong. Halani bagal ni panramotionmu, pakasomanianmu sunai age pasarihonanmu huban nami. Bani panorang sogoton Tuhan, bani sihol ipukah kanami, horja nami sigano pari. Perlu bema torangi hapura papikiran na marhite hatamu. Asilamin roh tuguni pangarapan nami, tengir nihur nami, sonai age hapor sayon nami hubamu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo nami on. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panorang sugot niarion rigapan sigano pari bata sugot niarion Jumat tanggal 10 Februari tahun 2020 ay matar surat bani buku Rom bindu 14 ayat 20 nama katahon senon ulang maparseda horjani nebata halani si panganon haganuk do namin pasing tapi gabi hase daun doai bani sadahalak anggo sangsi ia ibagas namangan kon ai. Kita ganupan sasitong ni pasal si panganon, si inumon, sonai age pasal ari biasa doai sasitong ni bata. Tapi bani panorang icia itonga-tonga ni kuria Rom gabi persoalan na begal tumang doai terlebih maai ibagas parkuryaon ni sedea ibagas parugamaon ni sedea gat ni bani halak Yahudi na dumma somal janah danumma terlatih iajari laho mamatangkon pasal ari sonai age pasal si panganon ay mamambahen gabi terjadi persalisihan apa pertinggilan ito tongani kuria na ija takas tumang doai bata tene ulang apala bani kuria Rom bani panorang ijia sonai do humani age ibagas parguluhan ta sigano pari ito tongani kuriata ang bodong maadong persalisihan ang bodong maadong pertinggilan ang bodong maadong parbulah-bulahan gabi matah dugan upan dodingta, tonggotta, sonai age ibadah ta hubani Tuhan halanyaha halanya dumma adong persalisihan bata adong parbulah-bulahan itongah-tongah ni kuria elang sitong betonggotta sonai age uhurta lang bipokus behita tertuju uhurta pikiranta hubani harosuk ni nebata doma pasti ai nepikir hon hita aima ahane ibagas uhurta kepentingan ni kelompok ta kepentingan ta sendiri halanyaha halani domma terjadi perbulah-bulahan ibagas kuriata hape sasitong ni Bapak inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus meningon buido idah kita bahasa ibagas sada kuria porini pe adong parlegan-leganon bata adong naduma matoras ibagas sapor sayaon adong nagalek ope hapor sayon ni urah-urah taruyun urah-urah mandole urah-urah madabu hubagas dosa agi besa sitong ni domma karisten totu hagalupan ai lang tergantung hubani diri ni sendiri adong duhuma ijai perantang halaniaha halani songon namasa bani kuria Rom bani panorang ijia porini pe bani halak Kristen na berlatar belakang Yahudi adong do patangan si panganon bani sedia nadop ito tapkon mangigutkon adat istiadat ni Yahudi totu sasitong ni lang marlaku ai bani halak na lang marlatar belakang Yahudi totu anggo ipaksahon ma hasomalan ni halak Yahudi hubani hasomalan ni halak nalang Yahudi bodo terjadi tene persalisihan janah persangsian ibagas persauran ni halak Kristen ini sendiri nah sonai mahumani ibagas parguluhanta
ibagas kuryatta bani parguluhanta si gano pari. Porine adong masasada halak mamaksahon agepe pitor, agepe sitong, agepe bonar na ibotoh ni ay hubani halak nagalek totu ragabi parsangsian doay bani halak nagalek. Halani ay ma ipasingat hata ni nebata hubata bani panorang sogot nerion ulang maparseda horja ni nebata. Nah, totu ijondo na gabi inti ni parguluhanta. Ang godom maisobut horja ni nebata ay ma pasal haluahonta, pasal hamardekaonta. Domma ito bus Kristus hita. Jana domma mardeka hita. Domma ipaluah Kristus kita. Humbani gomgoman ni dosa. Halani ay ibagas sa mardekaonta ay maningon mardeka do humani hita. Ibagas ganupan horja ni nebata. Ulang ma ihorjahon hita, halani aturan. Ulang ma ihorjahon hita, halani paksaan. Ulang ma ihorjahon hita, halani songon na irisay pangahapta. Tapi ihorjahon hita maay kumbani panggorani uhur na borsi. Halani ay anggo mandopa kon si panganon, manggora uhurmu ibagas, bahasa lang talup ay panganon, ulang panganham. Jana sebalik ni anggo panggorani uhurmu makatahon, talup do ay panganon, panganhamma, ulang sangsiham. Halaniaha, halani izin tubuh uhur sangsi ibagas uhurmu, laho mangankon sesuatu, sa sitong ni ay, domma iuhum hapor sayon muham ijay. Nah halani ay, ase sa halinari babay nang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ulang maparsedahita horja ni nebata ibagas dirita. Anggo nebata makatahon pasing do haganupan totu maningon do humani pasing nita humani. Ulang maiparsedahita horja ni nebata ibagas dirita. Ulang maihumihita dirita marhitehon ni pikiran ta sandiri, marhitehon ni pandapo ta sandiri, marhitehon ni pikiran ni halak na legan. Jana ulang mahumani iparsidahita, ibahen hita parsangsian bani halak na legan, marhitehon ni pandapo ta sandiri, marhitehon ni pikiran ta sandiri, marhitehon ni rosuh ta sandiri. Tapi porini petongon iboto kita na madear, porini pe iboto kita na pasing anggo gabe patubuh parsangsian doai bani halak nagalek ope hapor sayoni totu maningon mangorom do hita, maningon ihorom hita do, maningon itahan hita do dirita. Ase horja ni nebata namadear ibagas dirita ulang gabe parsangsian ai bani halak na legan. Jana sonay do humani porini petongon boy hita mangankon haganupan panggorani uhurta makatahon pasing do haganup. Tapi ang guboy do ay patubuh parsangsian bani hasoman na legan, bani halak nagalek ope hapor sayon ta ay maningon do hapin irom hita ulang ipangan hita. Ase aha, ase ulang nani horja honta na madiar ay gabe siha taon bani paruhur nagalek. Ojon mamaningon ipataridah kon hita sahali nari ulang ma iparsidahita horja ni nebata marhite si panganon, marhite atap ahape maningon iramot kon hita do ibagas na madear haganupan horja ni nebata na doma ipatalar ibagas parguluhanta. Halani ay sahalinari ulang maparsidahita horja ni nebata halani si panganon. Amen martonggo mahita. Ajariham hanami tongtong bapa. Ase ibagas parguluhan nami si gano pari. Labin ididah kanami buini horja na madiar. Nadop ipatalarham ibagas parguluhan nami. Tarlubi matuhan do matongon ihopkop ham jana ipaluah kam hanami kumbani uhuman ni dosa. Halanya Tuhan maningon ramot konon nami do segala horja na madiar na do pinukahmu ibagas diri nami, ibagas diri ni hasoman nami,
ibagas tupuan nami, asi haganupan, horja na madiar na do pinukahmu, gabi horja na marmulia, na marsangap main, na hinarsukon ni haganup halak. Alani ay ipaunduk hanami diri nami tongtong ilobi-lobi mo, asi iramot kon ijaga hanami, ulang matongon iparseda hanami, horja na madiar na pinukahmu, ibagas parguluhan nami. Mariti Kristus Jesus Tuhan nami, jalan manami rapakon tonggo namion. Amen. Oras mabat taganupan, Bapa inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, andohar masa ganjang nyarion, totap, marhitihon ni tenger ni hurta, hapor sayaon ta hubani ne bata, haganupan, horja ni ne bata, iramot kon hita, ibagas, uhur na madear, pikiran na borsi, jana ibagas tenger nihur. Salam.